Kemudian kita menggalak koi sebab berdua dengan pedal di bawah ini. Rồi kami cho kemudian sisa lengdol thôi sebab wan angni pandal la jadi. So angdong no bidan kemudian sisa lengdol thôi sebab wan angni pandal itu bila bangni. Halo cek. Dan kino ilfat bertelian di bawah pengasah soba yasha dia kasar di bawah penelitian. Ilfat bertelian di bawah yasha soba yasha dia kasar di bawah penelitian. Sebab kita lebih jaga